opportunity, no? So she can do good services with us. Yeah, that girl is very. Hả? Còn đối với sao thế sao? Còn đối với còn đối lên 팔지 않았나? Betling ship into Avona, Subrai mana? Mahadev. Bosin mondule. इसको क्लैरिटी भी नहीं है कि कौन कोई कुछ नहीं बोल सकते पर्सनल है तो 35 years है ऑलरेडी बिल नहीं बरो धीरे नहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन खेलती तो इस लॉट में बाने के डाक बंगला देना जहाँ भी कोई लोग तो जा रहे हैं तो रिस्क अवॉइड कर लीजिए we're not sure about Mizoram government. Somebody had put some construction material where the TSR people are going there inside. That was last year, not this year. Tourism department can plan to from the state government, right? They can take it. Small way it started. I'm scared about We did not make some error. One of my sisters, Mizoram. Bro. Raton Moniria. Ini rasanya amalah terus Mantri kaya bro dan darahnya itu apa baik yang naik bah 문제는 북한시방 야구서 로스카요. Skankara torsido na ko. 2007년에 좀 비던 케어 좀 sampai sama itu 네, 2007년에 좀 비던 케어 좀 문제로 부사이 또 2004년이 2007년 거래가 뭐라고 감당 한 거야. mana orang mix ya paham sih Mizoram dan pakai Tripura Chakma oh Hanadan Konpui terus ke Mizoram Konpui Tripura Konpui Otherwise, don't develop them. they will do it
That we had this area needs to be the highest point of Tripura. And if you keep neglecting like that, they will come and take advantage. Any development will do. Maybe from tourism department, agriculture department, we should see some investment. That's some said symbolic purpose. Very important. People from all around will come if there is something constructed here. Sir, actually one good watchtower can be also developed. Good watchtower and sir, one hall, sir, with biodiversity and how the tribals are living, their culture, their art and also that is important. And sir, these people can work. Yes sir, this it will not take much time. Nice center. आगे बहुत पुराना बुद्ध मंदिर और बुद्ध मंदिर की है ऐसा आया कान लंबा बुकन Tawaran Mizoram baru kita kata. मंदिर नो एयर कैंप माने बरम मिजोराम पुलिस माने भाइ म किसा लाइथ नि माने बुखा शान्ति माने आइसे गाउखाय The other side, Today, I personally came to this place, Belangsif, which we call, and also in local language we call Subrai Khung. It is, we have a history, long time back. It belonged to our land, belonged to the Tripura state territory. But few days we have seen some confusions is there. Therefore, I personally take interest, and also with the consultation of the Chief Minister, I came up to visit this place. And I think within very few months we'll sort out the problem. We need joint survey, and also we are clearly know that this belongs to our state land, Tripura land, and of course there are some historical background we have already. Therefore we are really wondered, and also I have found that some of the booters, there are double booter here. I was told, and it should not be like that. That will be single booter, but some places we have seen that there are double booter. They have also booter in Tripura, also in Mizoram, and that thing cannot be happened. We'll check that one, and hopefully this Belangsif place is belong to us. We have history, and also immediately we'll sort out this problem. And hopefully today a visit will be very important, along with our DM and also SP and all the local officers are here. Our forest department is here. I hopefully will sort out the problem, and there should be no any confusion, because historically we have a proof, and we have a survey report stated that this belongs to Tripura. So there is no doubt at all. There is no any confusion. But people are a bit confusion regarding this matter. But I think very short time we will sort it out. And I personally know the history that this really belongs to our territory, Tripura. And we'll also consult with the Mizoram government as well as central government, and we'll finalize the issue very shortly. Tini angoro five mazak faike
tini oro tin faide fega chini local dam tong ani logi go ke balance sif bung pharjago ke local name ke mosung subrai khung haibu hunjago obo chini tiprani bisingo tongo obo kuno doubt kuri abar bagi ang personally ageu faika haino hai ang kisa khanaka odaka kisa problem ngui tong kisa dispute ngui tongo chini Mizoram government bai abar bagi ang CM bai besalaika tei orek boro besalaika ke amo tini om hage biz hemani o very important chini bagi sing saimano chini history sing saimano obo chini ha omo chini jaga obo kun doubt kuri phia bacheng joint survey khlaigai Mizoram government bai tepra government khlaigai te central government ni borona hawiseng obo sing immediately issue no tung sort out khainai Sekte kaisa yang ka Jampui hill area na full dang sori ni kaisa part bo Mizoram bai naharjak tong Mizoram na andar thangi tong hona abo bebon जों नायनाय जों सासक माया जों जॉइंट सर्वे खायनो बागै जों प्रस्ताव रखा दिनै इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज जेको बड़ा डिस्प्यूट होखाय जों सिनि खायसो माया दिनै गवर्नमेंट अफ इंडिया होम डिपार्टमेंट एज वेल एज द त्रिपुरा गवर्नमेंट द मिजोराम गवर्नमेंट बायके जों आसो कक्स लायनाय आं खागाव इमिडिएटली जों प्रॉब्लम जों मिनिमाइज खायनाय Somebody should lead, na? Ajay. Somebody should lead. Listen to their problems and all these things. So the Honorable Minister is also here and coming and saying help. राज्यनि ट्राइबल वेलफेयर एवं फरेस्ट मिनिस्टर चिनी सार मेवर कुमार जमातिया बुंथिनि जरा नायनो सरकार नि उंगे नि जामपुई नि स्टेट बॉर्डर उन्नति सा समस्या तमंखरा इलाका नि किनि मासे मानु एकत्र विभिन्न लामा को मातुई हन मातुई बेबे समस्या तंग हिए तमासानि नि थाइमन बको म खाचाउ नब्रो जत तावानादि बॉर्डर जे डिस्प्यूट उंत म बोले मिजोराम सरकार एवं त्रिपुरा सरकार नि सामं
boni bawa jong sudu rung soha jong ni samuya scam soha jong ni samuya sudu sakmani samuya bo Tripura bai Mizoram ni aru ifelai to moni samung boni daile central sarkar ni dai central sarkar no Tripura sarkar ni pokhong ye je free pai ni ma bo somisya samadan ke man ba okok ma chung nai sarkar ni sai bichio mai khatsang ha droni jeng langsung mo je kuno musi jati gusti mo biona ke jeng mane mo mano naw mane mo mane sino lama sikha tui ingkane ni sasto karen bodi khima nangmoro mixio noni ro wonu lenu u karen dole tong ha thing nong ke school chen nong senior school jorang ke abo edisini under ro to khante ba chung ei BJP IPF coalition sarkar mo bo 2 বছর নিফিও chung joto jaga na to school na application kheye english medium mo diversion khete o bangla ni mo en nang phuno bo সমস্যা ro to mono ini minister ni biskamson na bo kausa nichoi action nai asa kiyo nichoi bo biskamson chung treta sa kaham ke subidah khelame na na chung lai nai omba chung joto thaha to lai di joto kaham tong lai di ebong sabik joto bai lasi community based development ni ba o joto na khariya samuta nai ni kauksa ena mo সমস্যা hawo thethene kokma salai mo joto ni khatsa muta ye bo sono pai ha joto no khumja ka do public la chung bu chung mai la yang tong bu ye abna chung chung sarkar no bottoman sarkar no chung masar lo masuk no ai sa mala to thana je tam para ko pandawo para ste umbo ye dini no ko jaya umbo ye bari ke tuini problemo tawo habare la tungo are ho dini dini bo pandawo samtawo dini tu stok ani ma nangmo pho abo pho mari ke ya chung nang to abore lo ge wo no kung jaya sro to mon ba ye dini wa ni no wa she ta o ting dong ko ane ba ye dini pondong se para ma nang wo chung bari ke go ri mong ba ye de ke so khari de ke no ta ma abodin ma nang khu me mo la ma de tong abono chung bari ke sam nang to ane ba ye so khari no onu ke ma sa wo dini pondong se go ri ma cha ya ma nung ya ong mo bai okay no tang la me ya go ri so ong ba ye no tang ri man pan da pho ma sai lu phi abono ni lo ke wo ta sa mo tôi ni buju ma wo tôi po stock ke ma po mo po ke tôi ta wa ha ba le la tu mo pai ane po abo tôi mai po wo muk ti da ke tu stock ke na mo ha ke mai mo tôi stock ke ni po tu ke abo ni lo ke wo ni school la ma ni ka okay bo si pe khong ni bo pan da ke bu ni Pulbewo tiyo bo jung Tripura ning tomo se ta ya bu ke bo aru in bu ju ma wo ta jung ke phe lai tong mi has kam bai are bo ye bo no khama kha de di thir ong ni ong tho are hi ye jung so khoi no onoro ki ye ma sa phiu abu de ki ye ni jung nong jo to phai ha khap chang ha are ma ye bo si pe khong no Chini omoni proma dedi tirke ni ma abono bises ke ya chung masarwo okay school la mani khopho ini chini bo panga wo chung bari ke samuna wo tawo ini school pho upgrade ke ni ma bari na to pondong sai high school da school abo mo ya bo pho chung mo masari sari ka hamne khaksang ma sibai Junior chini Jampui hill Jampui Khorang sayang Khaisa paika ini 26 তারিখ অক্টোবর 2020 আগে ফাং ফাই হলো ini nok bai Malaya oro জনগণ bai Malaya blai khaksang ha ini orne সমস্যা जों खोनाखा কিন্তু তিনি खे एकदम प्रमाण और लोकल बरक रक कक सामानि अब स्राय स्राय जों साइमाखा তিনি और आं तंगे मिनिस्टार ट्राइबल वेलफेयर द फरेस्ट of Tripura तेचिनि एमएलए तंगो तेचिनि डीएम आन लोग फाइका डीएम एसडीएम
Tejini welfare minister Dr. ni deputy director Tejini Faika SP propose maile ha সমস্যাকে আনি ব্যক্তিগত খাগামানি কেবল সাখায়া আং তোहा সমস্যা দंखो আমার সমাধান খাইনা বাগै সাখাनि গ্रै বনি বাগै आंनि जे पार्सोनल I take interest बाखे तंमैया समाधान सयमा खाइनाय साबु चाया साबु जाबु दे सालायनाय आं व्यक्तिगत बे I take interest for this matter आं CM बायबो सालायका तंके दाव जों अबनो समाधान खाइनांखाय सलुशन खाइनांखाय जों जॉइंट सार्वे मा खाइनाय आं बे मिजोराम गभर्नमेंट त्रिपुरा गभर्नमेंट ते सेंट्रल गभर्नमेंट बबायके जों सार्वे खाइनाय सार्वे खायो जों आरि दरे खुंता गायनानै जेनेबा डिस्प्यूट दं के शुद्ध अबाया आसाम बायखौ बाहायनाय जे बदारिया अमाय समस्या दं किन्तु जों खोनाका अनेक समय अनेक दिन खोनाका किन्तु आबो समाधान खायनाबो केबो आगौ फाया किन्तु हेसे नक साइमन आं यंग मिनिस्टार अरनि बरक ब्रासा इंडिजिनियस पीपल हिसाबै आं पार्सनेलि अबनो आं चेष्टा खायनाय तखन जों मिद्रां गवन सालायनाय सालायगै अ डिस्प्यूट न जों सल्व फायनाय प्रब्लेम सल्व फायनाय एक दुई नम्बर अंके आं सागारो चिनि फरेस्ट डिपार्टमेंट ट्राइबल डिपार्टमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट बनो सानाय और कैसे नगरक थांना बागै नि सिब्राय उन्दें सागामा सिब्राय खरनो सानाय आं डिएमनो साका स्पेशल फान्ड खायो और नगरक थांना बागै आं चेष्टा खालायनाय तै अरनियाव जे समस्या दैनि समस्या दं अब्रावनो जों आं सालायनाय प्लास अर आं लुखा अर कासे प्रोजेक्ट दं इन्डुजारन प्रोजेक्ट अब इन्डुजारन प्रोजेक्ट अलरेडी फायका सेकेंड फेज जों अलरेडी आरम्भंखा इन्डुजारन फायदो फनो बाहाय जों वाटार शेड दं जों खायमानो दैरनि एबाव खायमानो अब आं निजे फायलु फायका अब आं चेष्टा खायनाय बागै ओंके आंनि रिक्वेस्ट अबरंनाय जों जतनो इंडिजिनियस पीपल अरा नि मिजु हन्दि सिकाम हन्दि रियां हन्दि ब्रु हन्दि जाकमा वी आर ऑल सेम वी आर ऑल one family member nobody is different we are all same अब हायके जों माखागानाय we are all Indian people we are all indigenous people और के मनों आं हाबाया बसिकाम बहाय अबया because we know God also says everybody is equal in the eyes of God. Ishonela jono samanche. Everybody is equal in the eyes of God. Jebro ishori bes khainai ke bo mama hansonai. All human beings are equal. Ishone mogolo jong samanche. Nobody is big, nobody is small. Rich, poor, everybody is a son of God. Oba chini mentality makhaganai. And also in the eyes of law, and both of them samanche. Ang Montino bumayalang. And if Parka Montino tap bumaya. Zotto saman. Everybody is equal in the eyes of law. And both of them samanche. Oh, this is also makhaganai. Jung bora pulang ba. Basa gere na kasang sakthari abaya kelkhaya ha manchon doya izzat doya am hengu but for all judin dang sob na sabo we are all equal junto to saman we are all equal in the eyes of God we are all equal in the eyes of law ঠিক আছে আর বর্ডার সমস্যা দङ जों साइमखा border area go even special fund bo दङ no साइमियाना those are living in the border area they have got special fund Delhi no hoite special rang phayo je border tong ro magke alada rang phayo si bani bagi ang chesta khainai aro je elaka besibat lo toini problem saimana water crisis or tongo teni lama ro karan ro sobhe tongo ang tini DM no saka tini forest ban no saka or nyo balance sibo sibai khum जों आटा अरण्य जों नावरक तांग्रियाव नानि बां चेष्टा खायनाय
नायथाव खेति खारनाय लामा बायनि खेति खारनाय दे abangai ang personally ani bekto da ang chas rainai te ani request ani koi mungke nurjottono thanchaka matongnai tama sikam tama bru tama chakma jotto have to live together peacefully ang shanti nai jodi shanti kringke development mo ngai boni bawi ani request obono nai tini phang orni baro malai nai sang ang onai ro dingkha orni YMN in baro dingkha bon town council mono dangkha bro ang tini phai malai phina ang baro rinjak all communities both Bruriang as well as Mizo. I request them to come and meet me. Bon time is in Kananai, but Tamsa. Or Kantan, but knows to Simon, there is some problem going on. Okay, Samaha Donka. Abutina Angisha, any abon intention. On his point, not Sinapaka. Kanin Sana Kanaka, Mijin Sanabu Kananai, officer in Sanabu Kananai, SP police in Sanabu Kananai. What is going on? Tamo problem Tulaytong, or Elakawa. Abono kusunang pai, ani personal interest nabi pai ya. Ke tini sariyo ang malay nai, tini sikam miju ni leader away malay nai. Ke ang abono ani request nai, as a minister, welfare minister, tribal welfare dog jottono unity matong nai, peace matong nai. Ke bu kotor chikon aboya ang tebo sai thangka. There two important point we have to remember. Everybody life, not only me. Jottono mchine makai nai. We're all equal in the eyes of God. And we're all equal in the eyes of law. Who did this to practice Mahaina? Ankakawa Puldung sign area in Barodok. I think this is the first time in my life. And Jivano Puilankana over Malayman. You know, as a minister, you know, interaction with Haimani. Okay, when you cook Sakatin or Okarak Saka. I'll keep in mind. It will be recorded in my mind. Chini ani present chini MLA tong chini Prem Kumar yang. Te joto chini leader tong daga. Te ro chini welfare ni o tong director tong. Te joto no sung abunang koi nai. I request everybody who are living in these places in this area to maintain peace and tranquility. Good hambai.